Igama lami ngugogo la ngalibalele nginsizwa kaMaduna. That's why I'm like 2000. Yamanda indumba yabogogo nabomkhulu ekamkhulu Majola. Indumba nendumba inedlozi lakhona. Amadlozi noma angaze abe amandawo abe yi5 kuwe kodwa ukhona lo leader umdala. Le ndumba indumba kamkhulu Majola. Umkhulu Majola idlozi eladabuka kimi ngisephehlweni. Idlozi eladabuka 2 days before ngizongena entwasweni. Mangena entwasweni mina kwadabuka ulanga libalele kuqala kodwa ithe manje ungena entwasweni in 2 days yabe kudabuka uthi yabaphenduka insizwa kaMajola. So indumba yakhe le azikhethela ukuthi ufuna indumba enje. And then indumba yakhe ihluke ngokuthi zonke izinto eziningi zendlozi thwasisa singapha yonke into siyenzela ngapha namathwasa. Ihluka ngokuthi sihlonipha ngalendlela leyo ukuthi akungeni bani nobani awenzi noma kanjani. Nami ngugobela uma ngena ngapha kufanele ngazi ukuthi ngime kahle izinto zami ngizenze kahle. Angeni nabangani asindawo yabangani abahlala khona baphuza utshwala bahlala khona babhekana kula khona sikhuluma nabantu abadala khona umsamo wethu thina masifasile. Lena indumba yamangoni. Lena indumba yamangoni. Indumba yamangoni kulapho khona ama-patient ayangena siwabhulela ngapha. Kulapho sikwazi ukuthi abogogo balale baphahle benze yonke into yabo ngapha. Kula singabekanga ngikhona izinto zokuthwasa izinto zani ngoba amathwasa namaphutha. Ngesinye isikhathi uzobeka izinto zinqoliseke ngenxa ukuthi ithwasa lenze iphutha. Amathwasa ayathokela emsebenzini abuye awazi ukuthi udleni uhambe kanjani. Indumba le yiyo le esibeka izikhali zabantu abangasekho ezoprofita ezobunyanga. Izikhali lezi oshiyelwa zona indumba uyibeka kuzo. Imithi sibeka khona ngapha kulapho ngifundisela amathwasa khona yonke into abafuna ukuyazi. Ukuhluka kwegodlo angithi bayathwasa uthwasa kodwa ababizelwanga indlela ewayo. Ngizobabeka ukuthi understand. Uthwasa omunye umsuthu khumbula. Omunye umZulu, omunye umShangana, omunye umVenda, omunye umXhosa. Labantu bonke babizwe la ekhaya ukuthi hambani niyothwasa kulanga libalele. Ukuthi bazothwasa kimi doesn't mean ukuthi baza kimi lenyama le ekaPopi. There's a person inside othisha labantu oyenza lento engayenzi mangisenyameni mangihleli la. Obhonga ngendlela lengakwazi ukuzenzisa mangihleli nawe kaso. But laba bantu njengoba babesuthu bayini makuthiwa bazothwasa isindawo ayikho into esiguqulayo lapha. Uzobona ngendlela esigqoka ngayo ukuthi asifani nabogogo. Ukhona umnye ugogo othwasa amakhala athize uhlalo, ukhona umnye ugogo othwasa thile uhlalo, owakubo lawo makhala angikwazi ukumcontrola. Uma ngabe ngene la ekhaya ngimgqokise red and white, it shows ukuthi lo muntu ubiziwe nge-white emanzini nge-red emandaweni. Manje uma ngabe leyo nto i-red and white isithole ikhona isymbolize leyo, then siyalinda iphupho lethwasa ithwasa livuke linephupho ukuthi kuthiwa ngithenge ubuhlalo obunje, kuthiwa ngigqoke kanje. Uzogqoka fikela njengalo gogo wayekhona kubo exactly. Lona ugogo Duma kude
ugogo Dumakude uthwase amanguni namandawo njengoba nibona ubuhlalo bakhe naye ebakhe abufani nabanye ubuhlalo abuphuphile lobo bomhlophe angimixanga angithanga kuyashoda yenze lento ayenzile ubuhlalo bami ngibufakile lobo obu red and white ebalike ugogo noMaswazi uthwasa amakhosi ngathi uyafihla nje uthwasa amakhosi nomndawo nomnguni gogo noMaswazi makufika isikhathi sokuthi idlozi lifuna ukugiya ngesizulu yagiya siyamnikezela induku yakhe yagiya idlozi maligiya ngamanguni ugiya namanguni emandaweni uyahamba ngamadolo kahle lo umkhulu bani Teri umkhulu Teri uthwase isindawo nesinguni nesisuthu esinibona lapha yana akufani konke ebakubo bavelise okwamanzi bavelise ukuprofita baquba bonke nokwabesuthu lona umkhulu Marumanzu uthwase isisuthu nesizulu yingakho abantu bakuba abadala bakhalela lobuhlalo amanguni namandawo angene la phezukwakhe lona ugogo Nyokamanzi naye unendlela yakhe eyokubonisa ukuthi uthwase ebasemanzini baphinde waqoba nobuprofita uhamba nezilimi ugogo bani angithi bafuna ukhetha amagama ngqondo ugogo Mamsheku uNgwenyama ugogo uNgwenyama idlozi lakhe lamandawo nelamanguni nelabesuthu liqhube nelabangale abakhuluma Afrikaans siyaba understand ke ngoba kukhona obuhlalo ugogo abushodayo kuye ekufuneka ukuthi abumbathe mase abuthengile abumbathe ugogo uzabe usashoda makanje lona ugogo Bhubezi isilwane sihlala ehlane ugogo Bhubezi you can see idlozi lakhe lifune ubuhlalo benhlabathi ekubonisa ukuthi baphile ehlane ugogo Bhubezi wathwasa amanguni kwakhanya isiprofito kuye ngalenhlobo thokoza idlozi alina style idlozi limamela kuya the omkhulu wayegqoka ngakhona ayesithi thina sigqoka ikhethe ezi black and red yes ngazigqoka kodwa umkhulu makathi ngifuna isidwaba ngaphezulu uyasifaka ngaphezulu umkhulu makathi ngifuna kube khona indwangu egijimayo nje kube khona intambo egijimayo ekamoya ebuprofita siyamfaka ngoba asizenzeli siyabizwa edlozini